Zdravo svima, danas ćemo da radimo nešto novo u Excelu. U početku možemo vidjeti na Microsoft platformi kao podrška, možemo da unesemo podatke u jednu ćeliju ili nekoliko ćelija istovremeno. Ukoliko nemate instaliran Microsoft Office paket, na desne strane imamo onih 9 kvadratića, možemo scrollom mišem u ovom delu, dok nađemo tabele, evo ih, i idemo na online tabele. Kao što vidite, ja ovdje već imam nekoliko tih dokumenta, možemo te dokumente otvoriti, možemo ih čak i deliti sa drugim osobama, sve ovo što je nacrtano sa strane kao više osoba, to znači da su ti dokumenti deljeni, ali mi možemo i u ovom delu sa desne strane, kaže napravi novu tabelu. Evo kako to izgleda. Mi odmah na početku moramo da unosimo određene podatke, ono trenutno gore sa leve strane piše da je tabela bez naslova, a mi možemo i promeniti taj naslov unošenjem i selektovanjem polja 1 i možemo u bodu i da stavite 10 klik miša i onda da nalepite. Pitaće vas naravno, odnosno reći vam da to nije moguće, jer jedno je moguće sa ovom komandama, znači Ctrl plus C da kopirate nešto, Ctrl plus X da nešto isečete i onda prebacite na neko mesto i Ctrl plus V, što znači da ćete prilepiti nešto što već postoji u clipboardu. Evo sad možemo da zamislimo da u ovim poljima, gde je kolona D, E, F, G, H, trebamo da uvucimo nešto da bi preračunali ova polja. To bi mogli na sledeći način, ako zadamo na primjer neke zadatke kao što su A plus B, odnosno kolona A plus B, da se sabere i da vidimo iznos koji će biti ovde. Kako radimo u ovom delu formula bara, tako što unesemo jednako, otvorena zagrada, A1, zato što se nalazi A u prvom ovom polju reda i moramo da stavimo naravno, ako je to sabiranje, onda plus B1, zatvaramo zagradu i samo jednostavno kliknemo Enter. Mi trebamo da dobijemo rezultat. Da vidimo onaj sad naredni zadatak. Imamo u ovom polju E, trebamo da unesemo deljenje, odnosno B podeljeno sa C. Kako ćemo to izvesti? Opet ćemo kliknuti na ovo polje, idemo u formula bar i pritisnemo kao i uvek jednako, otvorena zagrada, sad ovde je B1, naravno, podeljeno, neće biti dve tačke, nego će biti kosa crta sa C1. Zatvorena zagrada, ako smo morali tu da saberemo vrednost A i vrednost B, koja je, na primjer, za 12% veća odnosno na prvu i onda ispada da je to neka suma koja je nemoguće ovako rešiti, mi ćemo šta raditi? Mi ćemo jednostavno uzeti ovo u desni ugao i prevući naniže i desit će se da će brojevi biti različiti. Šta mislite, zašto se to dešava? Zato što program podrazumeva da će ovaj broj koji se nalazi ovde u narednom redu A2, B2 i tako dalje, A12 i ostale, i isto tako ćemo raditi i za sve ove ostala polja. Prevući ćemo naniže i dobiti određene sume. Evo vidite kako to izgleda. Nije mnogo komplikovano, ali mnogo omogućava brži rad. Evo sad vidjet ćete i ovo ovde. Na osnovu određenih polja iz kolone A, B i C dobijamo određene vrednosti tako što ih sabiramo, množimo pojedinačno ili na kraju ih množimo jedno sa drugim i onda sabiramo međusobno. Ali moramo da uvedemo i x polje, jedinstveno, i vidjet ćemo kako će to izgledati. Stvorili smo novu, znači polje A, na primjer 100, i znamo da iz ovog dela, kao što možemo da vidimo, piše 100, 200, 300, 400 do 900. Mi ćemo to jednostavno opet da olakšamo na način što ćemo ovdje moramo staviti ovdje 200 i kada imamo određeni niz, dva makar polja, onda se ta polja sračunavaju kako treba. Znači idemo do 900, tako, i dobijemo tu brojčanu tu. To će biti 1234, pa ispod toga 451 i tako dalje i tako dalje. I kada smo unuli sa ovo polja, onda trebamo da izračunamo A plus B plus C, to je ovde. Punit ćemo u gornjem delu jednako, otvorena zagrada, A1 plus šta? B1 plus C1, zatvorena zagrada i Enter. I dobijamo određenu sumu, tako isto ćemo nastaviti za ove dola polja, a možemo jednostavno da prevučemo naniže i
po istom principu dobijamo sistem. U drugom polju, evo sad ovdje vidimo za preračunavanje x puta a. Kako ćemo računati? Jednako, otvorena zagrada, x puta a1, naravno opet zatvaramo zagradu, i sad ćemo vidjeti šta će se pokazati. Pokazat će nešto da nije u redu. Zašto? Zato što ovo x mi nemamo i moramo ga stvoriti na negde, pa ćemo to uneti, na primjer, na ovaj način. Kako to izgleda? X 20, sa ove strane da bude 20. Ako je x puta a1, mi ćemo umjesto ovoga x staviti da je to polje b11 i dobijamo određeni iznos. Polje kaže b2, a2 i tako dalje, što znači da treba se računa b12 puta a2, ovdje neće biti takav slučaj, nego će morati da se vrati na b11. I onda imamo pravilan iznos. Evo kako to izgleda, posle ispravke, znači svuda je b11 zbog ovoga, puta određeno polje a9. Nakon ovoga imamo zadatak da izračunamo x puta b, da vidimo kako će to da izgleda. Kliknemo na polje F, gore u gornjem delu za formulu var, jednako otvorena zagrada, bit će b11 puta 1 i zatvaramo zagradu jednako. Isto ponavljamo i za naredna polja, prevlačimo ovo polje, naravno iz ovog kraja bit će i dalje 0, ali moramo da menjamo ovo 1, ovdje također umjesto 3, 1 i u svaka polja dalje. I dobili smo i posljednji rezultat, to je ovaj. Nakon ovoga moramo da računamo i ovaj deo x puta c. Opet pišemo gore, jednako otvorena zagrada, x će biti polje b11 puta c1, naravno zatvaramo zagradu i dalje to razume računar, sve u redu, i idemo naniže rezultat. Isto menjamo polja b11 i na kraju imamo ovaj posljednji zadatak sa desne strane x puta a plus x puta b i plus x puta c, naravno to će biti sve u zagradama, bi to izgledalo ovako. Stavimo ovdje prvo polje, jednako otvorena zagrada, e11 puta a1, zatvorena zagrada, pa je onda plus, pa opet otvorena zagrada, b11 puta b1, zatvorena zagrada, plus nova otvorena zagrada, b11 puta c1, zatvorena zagrada, i dobijemo određen rezultat. Naravno, sva ova naredna polja morat ćemo isto to da radimo. Ove formule koje smo imali prekucali b11 puta a1 plus b11 puta b1 i tako dalje, a u naredna polja smo morali da menjamo to na b13, naprimjer da vraćamo na 11 i tako dalje. Najlakši način je za to da uslovljen na sljedeći način. Znak dolar, b, znak dolara 11. To je ovo ovdje polje. Kada god to polje ukucamo, ono će predstaviti taj rezultat množen ime. Pa evo sad ćemo da vidimo kako se to dešava. Da kopiramo sve ovo i da unesemo u ovo polje i da vidimo šta će izaći u tom delu zadatka. Dobit ćemo isti broj, tako kao i ovdje gore. Ali ajmo sad da mu zamenimo na način što ćemo ovdje stavimo dolar, 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 i nakon toga kliknemo na polje. I dalje vidimo da je rezultat isti kao i ovdje, je li tako? E, to treba da se desi i u ovom drugom slučaju. Šta će sad biti? Šta mislite? Kada prevučemo naniže, da li će se pojaviti iste nule ili će biti tačan broj? Pogledajte. Rešenje postoji. Nadam se da vam je bilo interesantno ovaj deo praktične vežbe. Sada možemo, na primjer, da uređujemo da sve ovo bude napravljeno u određenoj tabeli koja bi izgledala sa svih strana uokvirena. Evo ovako. A svo ono nepotrebno polje možemo da izbrišemo na delete.
Šta bi se desilo ako isključimo, odnosno izbrišemo ovde polje? Naravno, ako izbrišemo ovo polje, sve ove komande će biti poništene. Naravno, mi to trenutno nećemo da radimo. I to bi bilo to što je najinteresantnije za rad u Excelu. Hvala na pažnji, vidimo se.